大家平安，Jab-jabai tu sua kajam naman na makajina na sulivat. Saka tu sua kajam naman auruja supui na kainwa semas imazai tua kulintu wa sangasan. Imazai tua wuna masulatan, imazai tua ita karam pacuta puru katu ita karam. 哥林多前书6章1节到11节。Pai, no izwa itanumun a kikarivuan. Tua sara-sara ja sinja. Aku situru pasa kakalabaran na kiaung. Tua rasujen nua inika sinja. Saka inika sipasemarau tua zua marka nama samparawa sa kisususu tua semas tu rasujen. Aki inika muna kemelang tu mawana kisususu tua semasa uri papa penet tua ikat sawan. Pai timu nangata uri papa penet tua ikat sawan na penuh lat. Mana tua ini kamu na maka rasu jutai cua tala kedi-kedian na patsugan. Aki ini kamu na kemelang tu uri papa penet itin tua sasekaulan i dari wawau. Saka ki manu si ayanga sa ikatsawan patsugan. Au saka namai tutsu ribu-ribuan. Aki uri no siki aung tua zoa inika namasan anema tua kiukai. Tu uri remasud. Aku sini ibu tu sakai ulamuna masya ayaken. Manai tua ini kano puvaru-varung itanumun nuka macidi uri makaya remasu jutu sa patsugan nuazwa nama samvitek ni maju sinja. Aku muna sema kakadawaran masasan pasarisario mara vitek semate ayau tua inika sinja. Pai azuano masa sampasario no sini kapua langa saka aku azua inika muna selain kita rupasai nuka masimpu mun to kedi-kedi. Lakwa timun pasara-parapaimun semavuta-vutamun saka markano viteka sinja atazazain. Pai aki ini kamu na kemelantu ini ka uri makaya masan pinili ino semasa tala alam na kuya-kuya tsau-tsau. Maya kivetsa akimaju rus pasarisario toa to vavayan tua waalai ro sukup tua samia aro kidaa tua skel aro para pasari-sari tara waalai aro cakau aro arawa-rawan aro kivava aro sanjeli-jeli aro savuta-vuta tuano zuma inika uri makaya masam piniri inuat semasa ta'ala-alang. Pai izwa itanumuna namaya tutsua tsau-tsau katay sangas lakwa tutsu pitsure nuat semas lakwa tutsu pitsure nuat marereng ati Yesu Kirisitu katwa vava kenuat tat semas sini rau-rau tanumun sanu ka namasam parawat sanu paka nangwai anga nuat semas aicu kai nuat semas satu cua kajam-jaman sini pupatarewan dan nama polat 一生的信仰课题。1992年11月21日，在台北抚顺街神话世界 KTV。一个酒醉的计程车司机汤明雄与人起争执被殴，愤而引爆瓦斯桶纵火，
共夺走16条生命。后来他在狱中写信向家属道歉。只有受害者杜胜男的姐姐杜花明回信说，别人对你咬牙切齿，我却坐在后面为你流泪祷告，祈求主耶稣赦免你的罪。如果你愿意，我想介绍一位朋友给你认识，那就是耶稣。于是他们开始通信，1年内写了20多封信。杜花明还去监狱会面，甚至他母亲也认汤明雄为干儿子。汤明雄在杜家的原谅和陪伴下，生命彻底改变。1997年1月22日，汤明雄受洗，7月15日判决结果出炉，死刑定谳。几天后，汤明雄坦然走向刑场，死后器官全数捐出。当时众多讨论集中在这样的改变能不能让汤明雄得救。然而，一个人以前怎样，并不是生命的全部重点，因为人的得救不是靠行为，而是愿意悔改归向主的决心。圣经指出，所有罪行都要付上代价。然而，因着耶稣在十字架上的救赎，人只要相信，愿意回转到上帝面前，就能与上帝恢复合一的关系。对基督徒而言，信而受洗就保证能进入上帝的国度吗？这是值得深思的问题。今日的经文提醒，人的悔改是一辈子的功课，基督徒也不例外。悔改就是离开罪，转向上帝，这是基督徒一生要学习的信仰课题。喜拿雅讲经读出个jaman一生的信仰课题。喜拿雅satu sini pagi menemukan基督徒一生所要面对的功课是什么？在生命中那些不合上帝心意的事上，我是否乐意回转来到上帝面前？Sinaya tanu cintu saka zaman la cina naga malu akin menem saka kainuli。公义怜悯的上帝，恳求你帮助我，能看清我生命中一切你所不喜悦的事，并离开一切恶行，回转到你面前。奉主名求，阿们。Mali tu suaka zaman nama kaitina na misa selanga ilarai sumupu to kainwa semas la cina na pa ene saja pasusui saka nama kaitina na mangwa to mana cha kini susuan to semas ayakana pa semalau la cina na suliva tu suaca ken edavan 大家平安。